米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。马楞古米古米努大邦伊迪达南，主恩典够我们用。萨利嘎嘎马布隆平安。Malatsai kita milayab tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以kasalakan enam safaw at sifang falu safaw at tusir suarsa yo milatang jangrai uya alihayay ko ni alaan i awa ay ko rafas uya mimingay ko ni alaan i awa ay ko jangwaot tatulong sa kaanan ng ra o paitamag ko ni alaan ng ra saan 量的时候减多的没有剩，减少的也不缺，每一个人所减的刚刚好是他所需要的。出埃及记16章18节。Sarikakaw awa ay ko tulas kalufah ko siniasa no kawas orma sato mafana ko kawas to ni kacangot ato ni kararima no urib ita urasa ka patatatlunghan no kawas pafri i titaanan to mikumi to saka pakaluwil ita to kacangotan no urib ato saka tsaaw ka anov ko farutsa ita to sa palumer no kawas。上帝的恩典永恒丰盛，并且他了解我们生命的软弱和困乏，因此他赐给我们适度充足的恩典，使我们胜过生命的缺乏，也不至于贪图更多的福分。May Tuhan kita， 我们同心祷告。Tabangaw nanay patanatagan isuko falutswa ako to saka sarutsor ako mitier to talamaan nay mikumi no miso amaru itcher ako i kacangautan ato karurayan limak。上主啊，求你坚固我的信心，让我忠心信靠你丰盛的恩典，成为我在困乏中的力量。Pakani i talamaan nay angangan no tapang Ji Yesus Kristo ami tolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。